Dimen tested the more and was same the more. I will see my mamma quaba and from Bramagency Ghana TV so. And then so your dash from call bad and a day and as I so actually and be ne as a nipa ne jai some mine. Would it be throw some mine party and cafe so nipa for nipa who you? And now Branty be playing was here and some of the two Janina and it say, on it a baba will be Atna and now. Nene Rabani Soria. Eba na one na awo no o se ye wo ba ade che enye wo ba eye wo ba enye wo ba abrante na atena se din adwen ho hu se e bia na Awuraba ne ka no ebe ye no kore e bi nso enye no kore na ansa na obehu no kore no je se oye DNA eno nti watu na mo aba ha se e ba be pe no kore wo sa asem ye Awuraba ne kekanim eno nti kame ho ne ye nkonkotie abrante ne enu mu nsem a odi tudwa Awuraba ne nso de nenu mu nsem atudwa kame ho ne ye nkonkotie ni mienu ne ye hu no kore wo sa asem we mu ne ye ba ye beto oto ya adwe ye be kire ya adwe ne afamu afutuo e de afri mu ye nkohwe video no embra edidimu ho a Mission 2020 Dimo 2022 na ode yen sa asem 2 million. This is 2 years. 2 years ni nyina na on na tetenem te se o tu betena wo so. Oh, dem no on beta oba na okọ, on betena me so bata oba na okọ. Se na wotwe wo de na wotwe isi ho. De enti ya na ye bisa ne sei no. Ene se ye pese ye bubu mba fom. Mekoduru ba bi anyinsen no ewo no. Wo de na wotwe si wa na obesra wo mpre dodo se wo na wotwe ba ko. Oh, etimi twa month kura na on ba me ho. Wow. Wacho, etimi twa month on ba. Okay. Enti ewo ha na 2021 ode yen sa asem be 2 million na me say oba yen sa asem okay there ano ode na so me share o memo me ni o share like me ni o share mpamo na memo nti November ya ode asem be 2 million dey ano ode ne nti ho no os o na me say the one no phone na me nyi na ode ma o ma me ketwa then time no wa kra okay nti me no ma me ketwa nkasa ye no ma ketwa say yen send ode free na ye dey e buy akra ho no tino yes and me na also ono bia ni shim kama me nkwa na onim msti yes okay die na den tina na wadwene mu ye wo na oba wo ne na tena wo so be ware no no wanyinsan a wadwene mu ye wo na asesen because me hwe this na month na edie na commercial me na be 2 million ka me die nka at least ebo me June July de was nka bia o hu se bia se oba de so fefura ntimi hu se Manton so when your men's ne da in your so nti November no be 2 years now she prep me na November to me media ese bia na nyinsen no say oba timi nyinsen ma nyinsen no esie no oba bi timi nyinsen na bia wo chima fa ho obi de timi fam kora na onim se wonyem ana wonti bi hu panyisem da okay and musan sa no okache o say on the men still found okay oya dey like onyan men still found dey okan na na me dey wo so oya dey o men still found o men found but okay on onim say ntini ma me so the same to okache me say etimisi Nshirafm bisa mama so me die awa ti no fi enti bra baby awuti ni kwa okasa me anka minti o bia enti mo fie bra enti ho na oye den o free akra ho na oye den oba me ho enti oba mo still na me da auto na me so ejuma sem enti na me yesa nya ye die wo be de o sem tim ko mo busanfo na ne ho no yeka okay enti okache me se onana ene o mbuse pain but onana so tuka kwa mo ne oni ho no am say na uka be mi na kire wo so ohwim na no be ma no ohwim ena oba na so okukuru nti yen kopokuru so ho se de minya abotre minya to de mbeko mam ho pressure sa nam sa okay nti mu sabe nya no wanyinsa ma na design sabe no okay no so nya se no so nya so 4 months as bibisa nti hono na me so me pe ejuma nti menya ejuma na me de meja no koe nti meja no koe ko ejuma na me sai bae asto ne zane na no kredi ba ko na me doubt pa na wo doubt ni nyina wo bae no wo bi gu so oh se nya ye die o se emia nti emu hon die de wa kana asa ban se so meni de menchen die so se me anten die me ne te se oba ne okuna die oba no kunye bi ndie ni na ye bi okay nti uma ena obawo 2023 April am say oba still nti mu hona na nyinse mu hon de
menene hamsa e mim kwa na me so at new site nti me menene hamsa ko fast kan se media roba de boku no ahye ma wase de new site me so no quiet we dey anu odene nti honde me mama ko ba fom pa na we dey no ko fast kan se obeku se doubt na me doubt no yes na me doubt on die ni so ni kwin man jim preoccupant me doubt pa nti wo se wo so de sika beku sabe me doubt se o nyinsan di asema dwe me na kakra se nya me because me time no eno nti na me wo ho ma kwatwe sika se kudus meku bia onkasa obokumi no obokunu ho e de ahye me fe na wo kasa me nti side new site e obokunu ahye me to hono de na me se dia ide pay for so kasa omomo e ni be so mo ne krani odokoto monim sisi ena me de ye no se nyinsen no nya media ne ade nti omo so ma at least now no friend okọ no mo tune for na mo so o mo friend se me nya abote oba de oba anyim no nimu kunti me nya abote hon de so okay nti mo anko fa sika se me piem no na sika da ne nche no se dia gra se o se one me na chenchina me se oboku no le ayi to one day no me nya abote ma ti obudi mo no bo April 2023 15th. It's okay. So all dia. Yeah. Obo unyi say na mane ebreben. Obo mane November 2022. The date ben specifically. Okay, date in the main kind year. Okay. Sabra no say was when you say me di say. Some rendi no say when you 4 months as a visa. November ni mu no 4 months. Ansano ka chim so nya 4 months as visa. Ebusia mo mra ne nyina ye check emmom na ye hwese besi so a na owo brebe 2023 April 15th. Okay. Until wa check here free November ni besi April no boso me say. Okay, me check here be okay. April. Yenkenkan yenko. Wo kind wo tri me be for me so yenko. Okay. Nshirafm. November. November. November, December. Okay. January, February, March. November, December. Ujina fa kwa na waka ni mi no bomba ko. Yenko. Like he said by na na say, he said by the maybe ni share de ne me mu ho na ni share. Nshemunu de hon de atwam ho was November 2022 November and obeka kire wo se wonyem na wonya 4 months yes sir eti check free be May krabra May June July August September October November and ko asanka 7 months ebo eti November ni mu ne kan free sabra so wonya 4 months and no aba be wo April 2023 ti yan kan free November mra April okay November December, January, February, March, April. Say, which is 6 months. 6 months. Yeah. It will be 6. No, can one I say 10 months. Yeah. Let's say you say delay kakans wo. Okay. Young quite. Anti hona me say oba dia yenko hu obusia fa no ka cheme say ona na na o he ni tu kwan ko amona enti no. Minya abotre. I'm say isi also pokukrum tienko pokukrum ho so like otos me sa na woni uba na tie ni nyina no na wonim ne busua ne bia na wonim ne busua ani opa adefo na wonim ne busua ni ofa adefo nso a ofa eka adefo de so ni za no correct eti woni oba tena 2 years wanko wonim ne mamme wonim obia the point say like ni so otime so oba no ko say mede apena sem tuni ni na sadako obeda wonchen na wantenani ana oyende okay bana o meda like o meda o ma meda moye na wianko a asi wi oba mo na okọ sa sanity oba mo no yo enti osu ofa nko pokukrom na osese no so otos menya abotre na de asa de onana na nkasa na o ye mu bi se pin o de obo hwa ye bia no onu no tukwa enti menya abotre mama on pressure so okay so okade amate na meba o yenko e chi kakara me hade 10 months na wo ka oba bi anyima o 9 months na wo mu no ko hospital hobi wudi na chine ne ko e mpacho everything ni bibia me anu ye bibia o hospital ben enkari nti wudi ne ko ye no doctors ka sa apa ho ana wo te bibisa mpacho de bi ante hwe
but then when na many stand on ka but ono the be busy nti e neighbor be na call in chain na okohwe no na ye bibia e neighbor ti area mo ayo oba time nti adwuma di wana ananya new okay me de unya hu ha me nyu nti bo me nkomo yanko ha nti ototo so say okay wakade a ate ti me nya abotre ti uma na oyese onana ba yanko ene ko edin kan ko me ka se sa de nin kan ko onana na owo ai pokukrum ne ko ho ne ko san ti ye ba no anche no se onana we ndo wo hwim na ba yanko ana ye ko wow enti honde me ne me sister ne me madam fu bi ne mpe fu ba ku me na kan ho na ye ko ne ba no amena ohwe mana ohwe ne hospital mana oni kun okay chi me ko ne fe ti mo ko mo de nsa ko on pa chu de bi anfa nsa ko ti ye ko na eja omo onana ehwe na omo yakwa bane sa yedidi nkoma na ne ye sorry e ba no ka se oh ne ni age ne na no ba ni hu se onyu like wanye basa aha no nkra odwen se ebia o he oba na ohun okay nti emu esa mo ko e woje mo felso bra wanim kakra de na esi oje felso nti e hon sa na ye bae nam se dia idea dia be de so so de mo ko ma me ho na ko hu se na be ya bibina emu na me fa ko ma me ho nti me de ko ma me ho na ma me so eje ne felso na ina e bae but emu ho na me muslim no so ye christian nti de dia ablution buta dia ablution nti last me pm ko jamba no tama to acho buta wo different yankopon no tama to acho oba me muslim am so we say dia ablution de e bon pai na no tama to acho wanu ne wo de ye e dia ablution de me dia sorry okay ablution ye de ya ye alo sa woni okay nti on pe kra na fa tui ma ni ko say tam to twene sa nyefe e bia no wo to atwa to fufo nti ho honde ni bufui won so mi busu bufui pa nti me kasa kasa na ne mi twa bibia so kama na de in night one nti mama me wo mama na say oh mama since no ba na ni mu ayde aha me no mama ska chen so ba say o mpa ani ko say o tam twene na me ba na won na betan de den a wo say obey islam wanya be de e pese oye islam kan ho ti wanya be de o say oye na kan na so mama ani ko be din kan ho asema to ni na imu ase on fa na adwen man papa ti kudus DNC mama facho ni esi na ne se kampesen ka ni esi na ne se buta no ho na de ntokwa aba no buta no ho na de ntokwa ba nti ewuma ena ye ko na wana ka se ni aye die mepe na me mepe me sa du coach ka o de facha me o se mepe na me se mepe no se okay se mpedia akwanyo no nko a eba no nti obefre ebusuafo no no makasa de wombia no na oda twi ni mo afre no oda twi ni na first of all we hia no ye kwa we hia na back no ne di nkomo be obi a oni believe but we ni nye say ye ne no oba di nkomo ni na itimi nye ne sa so it's okay nti ye kwa e wuma ye di e ko be 2 years na on free but na ona na ko aba sabre na oba na woni na wo na nya sen oh some brand na we o kako 2 years ansa okay o kako 2 years ansa nti ewuma ena o sai o yese ye yese mra no yanko nti ntawantan no busu mene ge ntawantan wo ntem na mesa call back say nana since na onana no oye nti ntawantan kwa na ekoso ndim bese sesei ene be kodi nanka hwena bibia yen hwena yen twa bibia so me de bese nka mene ni jai na ho de me am ka chere me am ka say yen hwena yen nyai na bibia emfa na asem enko because your town your bo like bibi adeketikiti bi na ntoka ne ade ne ade ntino sese die pa na si na ye nhwe na because wakasa ko be 20 minutes ne na say Friday no me ho Friday atwim ya me ho ko edwuma te ba na efio nyuma like gena paken nyuma say okọ e bi sa so ni ya na net wo se da bi ti afa de owo ye nde otu ne obetenai owo ye nde na omo yen se nu de na onem le wo bat me nse bia relationship okay yen se nu me ho ano okay ti fiada no ba ye no we ni ne ma okọ ti mi akọ no ka che mi se okọ ti mi je odi na msuyo na okọ wo ye no so na na okọ nti nyoma na aka wo de mo obe hwe na wa sesa
ko am sa si senti to one day me ka telefone before say me ka si senti no me je wojam so okay waka dia mate nti e woma na Monday no na ona na be my friend said oni mo unfinished business Oka brofo. Oni mo unfinished business. Onana ne ka brofo. Onana ka brofo. Oni mo unfinished business sia no. Me say. Enti na oho no, yes akọ na nan be ma no ho no. O ka che se me se me ni be jai dia, o ji me 50,000 e dia ma lady no ma sign hand 5 years e dia ka no. Na month bia me twa maintenance fee which is 1,000 e dia ma lady no. So kan sa na so. Ya nka hwe, me nem or then o ne me nem sister name me brand ko ya nka hwe. Na eba fi na ewuma be ekobe 3 months mu ani yempo eno frame catch bisa me say oni mo finish business na oba na banchi do ti me producer wana ma ye say be nya oba na wasem na ama me hu ba bia odisi do ti me banya broken heart tobo kono na how o no credit eba ko ahame eyo ya eme no credit eme ti na nka obe ware no oh na me penisa but enam say esum no so no me nsum ne sa na se na wonim se wo ye Islam ni eno no so ye Christo ni wona ne kwa agreement asase ne say empram ne obetwen no be wa betuba eno ogitun oh ende me to name otiase sa otiase ma it is a 50,000 na papa ne say oje enti Monday no frame me eno say oni mo finish business na me ba ho ka chen say mentimi ntan ono dia simi tumbenim na me so manka ho hwa hwe so papa no kre me busu ne bonti no ye dwendwen ho na di umbe ye do eden ye about 2 no ah enko pem reben 3 months mu ani e ko 3 months on team nka so abana sa ba fie say ntantan so kwa na e ko so kadia mate ti nya chan ko so me chen say oh me so chen me was say papa na sa friends say bisi no si okay on the maka wate na ono ansan mo so bium na mesa tene nka bium a besi mi court say no there na ma wo ba ha because menya gift wa homa no so na me ko ne mo ne ma ba ha na ne say abofra no mbese mi hu o ka chebe sa akwa ne papa enye tani after one team me sa na o ka chere o sa na gift ka chere o papa enye tani oh mbese mi hu say o ma me hu say akwa no ne papa enye tani a say ne me ba no so ne papa enye to ma me okay Gifty. Yes ma. What's up with the Gifty donko? Me pasa. Welcome. Now what to say Gifty? Ya me ado mana mkasona play. Ya hu ye pa na every one man tase achi eye Dauda Kudus wakasa ma tase one man broken heart afa papa no adan wose wo ba ne papa sabi de oka ye nti ne mama ka no sa wonye tani wono nso woje ne wodi se oye tani wonu ye ntafo eti kira no sa akoda no nya ne ba ma ne hunu Na me pacho. De Obra Gifty jina ye kakra na minti wonka ye. Me say ma Miti o pa medavo. me pacho this two has me say akra me pacho Asa. Man pacho me tin actually. O say Me pacho me tin actually. Remu na miti o. Me pacho me ni use na wo ho. Ena ababem. Enti babem ni na me waka. Ena me friend say me nyam. Ena sini. Obe sini sakasa me say. Iteni sapenu so ha. Na maba. Ena me say okay. Sini wa no 3 years na prayer me come ba. Me ba na mbesi na hono. Na me charge na me dey way. Ba me ba ya no. Ne nkasa ye mu wa say. Se akwa ni ya ne ba. Ena me me say akwa ni ya ne ba. Se me me kwa wa. Lewu. Me ma me bewu. Akwa no so bewu. Ena me see. Okay. Nshirafm. Ama ni sister so Ose o ka sa kire o. me pa try.
try na me misano kudus utimi ka asema modu we kire wo ba wona ne te se ba ne nya wo ba ko wo bewu ne ma me so bewu ma ba cho no crenim mi se me ka che ne se me die o ka sa mama mpacho man kana sa de o ni su kan man kana sa o ka sa me ka che ne se ye de we si tie ndie me sremi na se asemisi ye mfanto because mu ye mfa moja ma obi ti wodi amamere hunahuna no yesa se amere hunahuna ma me nko gifti ho gifti ma iti e ukasa enti niya na message sa akwani ya obana se na meti asia na wo afa me ho afa me ba enti ame ya adom na me wo ye me wo na oni ma me bi ahuna fodo wa ye ntumo emo ni ma me ba san e dan ho Nshirafm na kwani ne bia obeye di eni ana ma me ne se akra no bi ye wo ba obewo afa ne ho afa ne ba ama dan no kwa no san no mo san ye no ma e da so wo sisi ada wo no ye de pentis ada ho se e ba na nya ne ba akwa ne mafie wo so se ye ne ba wo be wafa ba na modi up and down sa se giti yamra se o se wawo wafa ne buta atwa twene eno ho ntokwa nti wakọ papa ho mo se mo baji 50,000 no kwe na me ba cho boa ma me nchim na ye di o me di sala kefie ewie ana odi omdo kwedra o ma di wedra no mdo kwedra esi wa ganta me se wo kwedra no afasi ana ka cha me so be kwedra nti omo da kwedra no ade atsin ya wada ana mdo ko omo ko no wa nkra ni ojina bo ntin ana o si mi mbeji ska ana me si mi mbeji diade o si beji na me nko ana me si mbeji diade to wa film of friend of us me say am on be si no mo nyede enko so mo ko edua no o ko anja me di ska no so wa gra me say o ko edua because ni o jare ana me so ta ne say mo si mo be tu kwanda be na do ma me ka se kire mu na dware ya ne ade na ye beche me pese me bisa se ona na afreda wuda se wo wuntimi ne ntina bia me nti mo je no 50,000 ana man pa tran kire se wa no ne dia asam ne ko se wuntimi ne ntina bia ti maka de me pese me tie no sa maka se mo aje abranti 50,000 me pa tran akwada no awawo no eye Dawuda ba me pa tran sabi etoso mienu akwada na eye Dawuda ba man pa tran oso miensa wo ba no awawo no eye Dawuda ne ba me pa tran okay jina so mame Dawuda wayi wano o se ye oba akwada no meba enti akwada ne papa ye tani man pa tran wasesa asem no die biem na opese o ka kire no ne kwede ba ko medie se ne be a mebo ebeto mu ebeto no me nya akoma find ahwa abo fande se nka mo boa me na ye die ni na me hu wo ba boa wo hu ne fi aboa ho me ba ho gifti man Dawuda Kudus Mohammed nkan wo se eba na ekita wo no opese wo de akoda no ba na wo ye DNA na koma to ne yem wo se ne se mama patro DNA dia me kasema na ya na me boa se dia me da won se kwa me katro wo se me nyem no kwa na kase me se wo ni ready se wo be hwen sa ni ama wo ma me kase me san ko pedro se ni se 4 million 400 cedi ama me san ko tire wo sita ana gifti me ba o gifti Ghana aye we die ba ma bia wo hu kwan se oye sana ho boa so na kwankoro de a wo ye hwehwemu hwa sa abofra ya tu din se ye nse bi na sini mu ba no wo ye hwehwemu hwa sa abofra ne ye ne ba eti anu de wo kana sa me ne wo nya adwene ade se me wo da ho na se maka tro se me nyim na be ka tro me se unya ready se wo be hwe nkola me no ama me skadia na de nsina me ma ba wonte na ma su kwan ma fa for se me nyem
and I bet I tell me say Ubeya and not just necessary dear me down Sana own pen. Now we know that Uber denied them. Maybe no what that my customer sending him. See, me ba no. Man, I say I can, maybe for my family, and I say I can. A man is comfort, or hotel problem is something and man, say a man is an affair. Look at me, general way. Man, you saw a man watching. Let her try. Kudus. Now, one is shows. I don't see the wood yet. I don't see what are they more than home? Oh, they be a day. No, then I won't when I say. Or 3 years or 2 years, 8 months. Na bano ba kuno di kind of crowd out. What's our coba guma yin say aba. Man what was saying? Oh, and the one said, Mama. Catch rene. Gifty. And one away, what dear. If you say, this is I was plan. I don't know what problem. Mammy, what blame. Men pesa men pesa me be nyasen. Me buy. And I got James walk and commodity on gas. I joy his also go school and he say and I ask about dear. And Oka be family plan when they should also a good idea. One now to a drone de command. No, didn't can draw ready. And I said, no, our home can I say by my dad and I can say to my no murder. I give no one will do. I'm so okay. So one will do a mess of me with the mayor. And don't ask me to drum blow. Into a quiet man to bed 3 days. Me toilet still no good to down. I'm still the idea. I had minimum idea. No, say one no. Oh, me dear, say or catch him in send me can send me or to me. I'm out of bed, really brand, a really cool cramming, bumming, and I'm one and saying, I'm a black to me. Get it, uncle. Ma. Me ma me bi wa ha afraid gift don ko na say dey was ya charge wo so no ba some body ni kire wo wada ma say na ye be ko no mienu ida say wo beba ha mienu nyina ne Dawuda atena se akasa na waye die no na fe mpata bi wo wa de ama wo sa wonye die ne dia Dawuda woni woni mpata sika bi anwa asem ka wo so me say Number to Ghana Mremuno, one so near about 6 months. Now we dine was so Patano. Patano, Santi, and I was so loose who was a banner crown, and a bar, and a bar, Patal. Mammy, make a turn and say, I can't be a bammy deal finish on it, any deal. I am dear, no, not assume dear. I can't or bed. Guilty. One of my customers obey DNA, that they may down some crown out. Oh, and I am Minuan, I'll say no, dear. Not yet. My father, Yo, Dawuda, was it one who need the energy? What's that say? Oh, me dear, so me dear, and me here, me, mammy, because me to me could that and you akran was what say akran what na no na catch us say wo ba am and me into gifty only to mat na hoy only to mat na ho gifty only to mat na honom gifty me court gifty anede unwanye ska be die ni anede unwanye ska ba be die ni na wo Dawuda yekom gifty ma wadawro ma sade wasi animu mra wa kire me mra yi san ko he Ghana mra ni mu se Fajabia for the bia has the right so ya abofra ya ka kire ne se wo ye ne ba DNA enti mena wo kana boko sa asumdue beba fa akoda no bra anya no sa no amfa akoda no ama wo se woni woni mpata sika bia je go to the bia person de ko bia betimi de akọ ma me nana na je asem no wo ka che papa na mani e ka che ona na se Dawuda se wo pese wo ye DNA eti na na e me de akoda na ekọ ye DNA ni wi a ye beji nsum sika 50,000 efi Dawuda ho ma onu ana di asem ni ko ma me nana no nti onu ansa na nti pampampan no wonko
Adenti na wo DNA adenti na wo twetwe ho so tiri mu fine dia adan na wo twetwe ho gifty ma ya se bia DNA ni mimi dina mi so ni DNA ne ezo ni DNA tina na ebom dia wajia no enyewe wo de fa akoda no bra bo wa na na amane ye se ba dia keka ko no anu odin fi so ba e na kwose ye ma lawyer ntro krata na won fa nkoma wo na fi so na so de ne kokot na yan fi fiti prekopa nya no sa ebi sala nya minima na ye dian akwana papa nya tin ebi sala nya minima na ye dian wo fi ho anya minima ene me de yen hia me se be me mpu fa ha be ba mi si die ne ku mi si ma onya ne ma onya ne aden sa so man se o ma ye nye die ne na adwoada bra opanyi wo se wo na akọbọ wo na nana mane asem ya ye ne waka na hei bo na nana mane se upese wo ye die ne no die ne so de gifty wo twu mo ne betene ye pe akwada na okita wo no ye be ye die ne no why ma na mani anya ajina wu uti ajina wu ani eno ana dauda woni ne basem bi aka wate tena ba bi na adwene ho fanso de why for fanso de credit mitimi enye isa ko sa comment na me de nese wasi woni die ne ye ntimi nya dai je me ka kire wo no emra kwa mu na me kire wo de so ye adwa untimi nka san kire me abofra ne hia me untimi nka san kire me enti kwabo na busua ma ne se o pese wo ye die ne no ne tie de busua no so be ka o tie de ona na kan ona so ma me short time within a short time no o antimi nka de a o de be ko me so me ntena o me ni ko tiko on fa nko court ye be ye die ne na fa ya court what you say gifty nka zan bi ko court o e de ya say han dan maye han dan ni maye oda wonya wo yini fiso opanyi why you ready dia ko onana ne rokobo na mane se abofra 3 years no pese wo ye DNA na ohunu what you say we ya wonana no de so de kokot no fa ne number bra na wan kasa nso ba boso wo ba pe kakra bra DNA ni de otwini mu ne betene ye pe ye be ye DNA no what the make an o ye too soft kasa hoya na mra de ahoya ahoya be na de man ne ken kasa ahoya ya chin kakre ye kakra na mra de ahoya azeje na won't you say no wa ma kan waka bi no say don't be soft mo wani nya den wate emra bi eni wa Ghana hanom se papa eni kwan so hwe DNA eti gifty wo beba wona nanu so bona mane ye de letter be ma na de akọ ye be ma lawyer atro letter na de akọ omunim court ko nche obi eze court no ye bie bia ma ye timamufo ye ne wo kwan se ye court eti mo bi fa court nwe hu awa bra unim pefe se we de be nwa asem bi hu we ye simple fa kuna ne bra ye nya DNA no simple ya wie oh mame wona ma wo so timi ne mintina bi ye gi ni 50,000 ne ye gina wachi ne ye gi usu sika ma na asem de na asem ko 50 ne de so woda ho oh de bia say wacho de bia na ka betu say 15 ka betu say oh say and afena because me hwe no me oban na me say wasi sum sika ka obetu say oh me de eban me ni hwamo because de my amount de my amount hwamo de asem ne ka wa ha wasi wole na tena de o kan no so ye no kure Ghana ha boys ni nyina mo na ho no obetu 6 months ya jem patasika ma no me de de me nyama 5,000 na de besum pacho na ka me nyama na se bia na wonya waje so wuja no if so no say there me create account am na bank account na akra ni this sketum every bia ma say na ya wodi to ko yi skani na edi every day bia mtima na bi ho 30 cedis me yen say me 25 every blessed day bia say no na actually ekobe yi ni ekobe 3 ka sa scan aye wo yi skani na edi ni na gift wo da so do no gift na o bia dia ka ko edi kanokre mama emwa me sa okay enti ye be ya no sa ye be ma letter ne na de akwa no na ya ma lawyer de nsa sha se court bi njen court bi why abusia na ye de ye Dauda asemo no ebesi evangelist Kudus ade na pomte say me okay uni abema na nwaka gemu yo I say unka say don't be soft no person we sugar we soft pet ye do be yankwan no yes ya we sugar di obetene ska for table so ka chen ya uboda
Oh, what now? Only about that. Are you doing? You the means I bro. February. Nana Himana go to February. Now so what it? I don't know. Oh, only mother doesn't answer. No, baby, Antano. Oh, no, baby, Anthony. No, you're virgin. Hey, Manavo. Now you're virgin, Oceano. Me the no Obra more comedy one or baby na Bakuna and on any name. Oh, they want the And to think you never knew. No about that do. How many days you said, bro? February. Now, so say, massage, Misabo Guso. Ah! One also I can just any time apart. Yeah, doctor, one can say February no. Or 50,000 into this shape. Oh, Dabi. That my your sugar, man, you're soft. Why? Oh, sugar. Gifted Donko Senior. Oyamba, and what is it? About who's a woman? Whoa, it's gonna be with a well. Nana, that's a lady. That's a few say, okay, say, only baby, or catch say, and your birthday. Oh, whatever. Get in my miss on person because I would think if you don't call it, you would dodge. What have you say? Now, if you don't call that, I would dodge. Let me and Thomas. Now, Emmy, I say, Berman said the evangelist can ombre. Hey, you say, again, Uncle send him saying, yet, could you sit there? Dear, we are the young one in Betty. Okay. Of course, about form. Dear, no. Ah, Ebe. Better for your video no abba na me dear. Sa video we dear. I say, near Rabaneke cano emina kakra, my dream and me. O say, Bearman only in Snebby. Bearman say, Sasana will candy a wide and what's it. Name woman son of Begia Tumun. Abofrano, one sembia na woki kenti. Mamenya de mame kwan na me nkoya abofra ne die ni na me hu se abofra ne ye me ba ankasa na asanye me ba na me hu no kre na ma de me tua osika de amaw we nsonso ya ma so twe abusia we eye twema me ntwe abusia awraba ne se okosoro ba fom enya ade obepre ama be ma na ye die ni ene be bi opebi onfa ne nko na sa na awraba ne ka die a ene si ye de fa soro na anye ya be fa sie ye de be court na court ankasa di sa semwe so wo rabe se wo gidi pa se abofra no be ma ne ba ade na wo ma ho kwan no munye die ni no mu hu no kura wom na be ma ne nhye ne ba ono ane sika anya wo sika anka ho bi ono ane sika no de kwa akoye nti so okoye na se no kura ne de se ye ne ba nya wo demand for ni na obe ma nti si ade nti na wota ya pa ya wo kun wo twumu twuntwan se bebi o mpe bi o mfa anko na nya ade a obeye die ni nenne aye no chena abusua sa asem we die entwa yie so oba ne pew on pew die ni no ebe koso me de besia aha ye emergency Ghana TV me de ni na akosia ade pada se nenso ye be san so share like video no na share na subscribe fama wonua no so nyam afutuo Emma Renfi, so be drop your comments no comment section hono e di amame da se ne ye san so share busia makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.